نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sing kiaulungan niya, dahon takaw magsama-sama, amuin magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pagmabuga kaniya. Hatiranan, amuin hinangon nato, ingkatan, kasabab-sababan amun hinang siya sabab sin Allah Ta'ala
ikadawhat sinulong niya, ikadawhat sin kaampunan niya, sarta ikadawhat na to sinrida iwan sin paglasa niya kato taniw. Amuin mahinang sabab ikasuok na to pasurga sin Allah Ta'ala, amuin sulga uiddat lil muttaqin, amuin sulga yataga masya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga ipon niya amuin nagmamabuga kaniya. Sarta makalayo kita niyo din hanarka allati uiddat lil kafirin, amuin yataga masya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga sila manusya nagkukufur kaniya. Din sabab yan mga kialasahan sin Allah Ta'ala, mga katawtay manghuran sing kami haagama, hangan sing pagtay manghuda agama Islam, mabaya na mo ipahati kaniyo, in kita niyo bihayaon, yari, hasarayaw-rayaw adlaw, asarayaw-rayaw mga yadlawan, sarta asarayaw-rayaw bulan, sambilaw si mga ulama, in mga yadlawan ini, habulan ini, hiya afdalu ayyamis sana. Siya na isa afdal, yadlawan sin tiap-tiap ang katahon. Mayta, karna in adlaw ini, in mga yadlawan ini, amuna in hampu yadlawan, panagnaan, simbulan Dzulhijjah, amuna in bulan ini, liaggo siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna, liaggo siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon na kitab niya mahamuliyah, hakalam niya. Sarta liaggo siya sin Nabi na to Muhammadun salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alay, doon hadila niya amon mga adaw na hadis niya. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. In silayat tulong niya, nanunumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima'na, himihinang sila si mga ibadat, amuin kabayaan sin Allah Ta'ala, hangaan si pagtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin ma'lumat. Ang mga yadlawan amuin ayyamun ma'lumat. Qala al-mufassirun, law si mga sila panday-pandikal ha ilmu tafsir, impagyanun ayyamun ma'lumat, hiya ashru Dzulhijjah. Ashru Dzulhijjah. Wa ba'dahu 3 ayyam. Law si mga sila panday-panday kala ilmu tafsir, impagyanun law niya ayyamun ma'lumat, siya na law niya inhampu yadlawan, simbulan Dzulhijjah. Day na panagnaan kasubangan simbulan Dzulhijjah, sambil pahikahampu kasubangan simbulan Dzulhijjah, sambil mapuasya to amuna intu adlaw, simbulan Dzulhijjah, mapuasin ang puadlaw yato amunin tu adlaw amunin ayyamut tasyriq. Ingkalagguan simbulan ini, piya ibot kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, impatawron na to pagtumtum kaniya, impatawron na to pagzikir na to kaniya, impatawron na to pag-ibadat na to kaniya. Karena law sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'.
Law sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wayroon na law niya din na mga yadlawan. Al-amalu salihu fihinna, amo inin amal ibadat doon na mga yadlawan niyaon, ahabbu ilallah, amo in labi kasuwan sinallahu ta'ala, day na ampo yadlawan sin bulan Dhul-Hijjah. Bimakna, inhampo bulan sin Dhul-Hijjah, inhampo yadlawan sin bulan Dhul-Hijjah, in amal salih, in katan sin ibadat din doon, lipatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sambil nga subuy mga sahabat, ya Rasulullah, o kaulong niya daak sinallah, walal jihadu fi sabilillah, minsan palong niya in pagbahasahon pagluwaslong sa dadaan sinallahu ta'ala. Long sinabi minsan palong niya amuin pagluwaslong sa hadaan sinallahu ta'ala. Buat malingkan long niya inambuok usog, gimuwa siya, nagbaran siya, sarta nagdara siya sin alta ni pagnapakan niya, sambil wayroon na nakawalik imbaran niya iwan sin alta niya. Di na makawata pangadya na hadith ini. Impanagnaanan po yadlawan simbulan Dhul-Hijjah. Siya na insarayaw-rayaw adlaw. Di na katan adlaw. Sintiap-tiap ang katahon. Sambilong singkaywanan ulama. Impanagnaan hampo yadlawan simbulan Dhul-Hijjah. Lawi afdal pa siya iwan, lawi pa inkalagguan niya rin sin kinahinapusan hampo yadlawan atawakan duman simbulan Ramadan. Tanda sin kalagguan nini. Allahu Akbar. Di na mga makawa ta pangadjian na hadith ini. In ammal ibadat al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Di in ammal ibadat hampo yadlawan simbulan Dhul-Hijjah, inapo yadlawan panagnaan simbulan Dhul-Hijjah ini. Kasusuwan sin Allah, bimakna lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala impahala niya. Sarta din na mga makawata pangadjian na hadith ini, in hadith ini mga kaulungan kamu sin Allah ta'ala, biulansangan kita niyo. Hayadlawan panag, ahampo yadlawan panag na ang simbulan ini, isuway na to patawro ni pag-ibadat na to. Karna mga sila yato salafus salih, mga sila sahabat sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inkiaunan nila piyapataod nila pag-ibadat ha adlaw yao. Magtuyo sila apabila mabut na inyang yadlawan panagnaan simbulan Dhul-Hijjah. Sambil kaya riwayat in Sa'id ibn Jubair radiyallahu an, apabila sumud na impanain ampo yadlawan sin Dhul-Hijjah, panagnaan yampo yadlawan sin Dhul-Hijjah, ijtihadan syadida. Inkiaunan niya magtuyo siya, amo isin pagtuyo nakalando, biyari ning kalando niya, hatta ma yakadu yaqdiru alay, sambil amo ining pagtuyo niya akon nari kakausan simbaran niya. Allahu Akbar. Biat to'y panglaggo inila simbulan ini. Sarta din na mga kalagguan simbulan ini, siyapahan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala paambok sura. Amo na suratul Fajr. Parman sinallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Siyapahan sinallahu ta'ala in fajar walayalin ashr, iwan sinampo doon. Law singkaywan ang mananapsir, impagyanun walayalin ashr, amo na inhampo duman sin Dhul-Hijjah. Amo ni nampo duman panagnaan sin Dhul-Hijjah. Siyapahan sin Allah. Sabab law sin mga tafsir, law sin kaida sin tafsir, uno-uno'y siyapahan sin Allah ta'ala, law sin Quran, inyan manunjoki, inyan malago pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sabab yan. Mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laggoon na to in adlaw ini. Amo na in adlaw Dhul-Hijjah. Karna in adlaw ini nakalamod siya. Di na pagtawago na mo in ashhurul hurum. Amo in bulan ashhurul hurum. Amon upat bulan.
amo na imbulan Muharram, imbulan Rajab, imbulan Dzulqa'dah, iban simbulan Dzulhijjah. Inkalagwan simbulan ini, sim mga bulan ini, amun 4 bulan ini, Muharram, Rajab, in Dzulqa'dah, iban sin Dzulhijjah, inkalagwan niya. Biya pa ibot-ibot kita sin Nabi alaihi, biya ibot kita sin Allah Ta'ala in ayaw tod kita niyo magmaksiyat kaniya. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhur indallah, sabon nato udlaw niya imbanus atawakan bilangan sin bulan pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 syahra, hampu tag 2 bulan fi kitabillah, amuin nabangkil siya kitab sin Allah yawma khalaqas samawati wal ardain naman hawaktu piapanjari sin Allah Ta'ala in 7 lapis langit iban si 7 lapis lupa. Minha 4 hurum, hampu tag 2 bulan ini, din ha mga bulan niya to amo na law niya in 4 bulan hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Na amo na yan law niya in ara mamabuntol, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bimakna ayaw tuod kamulong niya. Huminang sin uno-uno ginisan anyaya. Ha 4 bulan ini. Amo nino uno. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, iban sin Dzulhijjah. Bukon manunjuki, ha 4 bulan sa dyan hindi kita ni magmaksiyat pa Allah. Sa hakatan waktu iban singkatan tempat, ayaw tuod kita ni magmaksiyat pa Allah. Law si Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunt. Kabuga kaulaw niya, hawno ka binaybayan, hawno ka waktu. Sa sumagawa, apabila dumatong in 4 bulan ini, kasakbuhan mo in 4 bulan ini, in Muharram, in Rajab, in Dzulqa'dah, iwas in Dzulhijjah, bang mo ini kasakbuhan. Naibot-ibot, butanga tuod, palawsin utok mo, ayaw ka tuod. Amuin huminang anya misan payan sibi-sibi karena imbula mga bulan inilipaton sin Allah Ta'ala kakahinang marayo damik yan maksiat lipaton di sin Allah Ta'ala. Kan nalaw ni Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, inna dhulma sabon nato udlaw nga impag-anya yung impag-maksiyat fil ashhuril hurum, ha ashhuril hurum amo in 4 bulan ini, amo na in Muharram, in Rajab, in Dzulqa'dah, iban sin Dzulhijjah, a'adhamu khati'atan wa wizra, in siya law niya sa laggo na law niya dosa minadh dhulmi fi masiwaha. Day na uno na hinang kaanyayahan marugaing din kaniya. Bimakna ha 4 bulan ini nakahinang ka maksiyat, malaggo indosa mo, lipaton ilaggo sindosa mo, lipaton indosa mo ha 4 bulan ini, hadi siya lipaton ha marugaing bulan. Subhanallah. Naday na sabab yan mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patattapon na to impag mabuga na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, labi luba na ha 4 bulan ini, habihayaon yari kita niyo habulan Dzulhijjah, labi luwa na hapanag na anhampo yadlawan simbulan Dzulhijjah, na patawron na to impag ibadat na to, sarta ayaw kita niyo huminang sinhinang kahukawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsyarang sukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala impiabot kita niyo pabulan ini hamanga sila amuin yabutan simbulan Ramadan nakapaghaylaya sarta yabutan sing kinahinapusan po adlawan atawa kanduman simbulan Ramadan hatatab niya pabaran niya in wala siya nakapagmarayaw in kulang in ibadat niya in kulang in mga amal ibadat niya amo in katukbal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan 5 bayaon amo na imbulan Ramadan habihayaon yari kita niyo habulan mulya siya sin Allah ta'ala hakitab niya satta mulya liyago siya sin Nabi alaihi salatu wassalam doon hadis niya day nasabab yan aon din na mga ibadat amuin mapatut tuod siya paragbuson habulan ini labi luwa na hapanag na anampo yadlawan simbulan ini amo na imbulan Dzulhijjah day na mga ibadat yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyamul ayyami tisa al-uwal minha amo na in magpuasa kita niyo simpanagnaan siyam adlaw sin Dzulhijjah bimakna day naman na panagnaan kasubangan sin bulan ini amo na Dzulhijjah sambil pa ikasiyam kasubangan si Dzulhijjah doon na adlaw sin Arafah adlaw sin Arafah amo in hawaktu yato in mga sila magahaji ato sila naguukop bud Arafah amo na in pagpuasa karna ipagpuasa nasabot hadis al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mismo intumungbas kaniya di siya mag-assign malaikat in papatungbasan in ibadat pagpuasa buat malingkad Allah subhanahu wa ta'ala magtuy in tumungbas kaniya na in pagpuasa di na mga sarayaw-rayaw iban sa lago-lago ibadat amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo na in puasahon na to in panagnaan kasubangan sambil pa ikasiyam kasubangan sarta maumpa ikahampo kasubangan simbulan Dzulhijjah amo na in paghaylaya na to mapuas in paghaylaya yato amo na in ayyamut tashrik to adlaw sambil maubos in ayyamut tashrik yaon lang si mga ulama doon puas asar ay kato adlaw sin amo in bulan Dzulhijjah ikahampo tagto adlaw sin bulan Dzulhijjah dahil na mga ibadat amo in mapatot na to paragbuson ha mga yadlawan ini alikthar min tilawatil Quran amo na in patawron na to ipagbasa sin Quran bimana amo na ipagbasa sin Quran karna biya sinasabot ta in amal salih in ibadat nalangkom niya na ipagbasa sin Quran lipaton sin Allah ta'ala impahala si pagbasa sin Quran. Wa thalithan ini katunya al-ikthar minas sadaqati 'alal fuqara wa fi sa'iri turuqil khair wa i'anati ikhwanikum al-muslimin wa tafriji kurubihim. Amuna in pagpataod sin sadaqah. Pagpataod sin sadaqah iban sin uno-uno na tibayhuan si pagsadaqah. Doon nakapagsadaqah alta labi luwa na among in pagsadakka mo pagtukbal mo si sadakka maong pa mga silabal hajat atawakan pangbukon na sin uno-uno tibayhuan si pagsadakka karena piyatampal yan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam matauding ginisan si sadakka bukon sadya among in pagsadakka sin alta inyan isiyo in magsadakka ha mga yadlawan ini tanto tuod lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala impahala niya. Ini kaupat al-muhafadhatu ala salatil farida fi awqatiha wa ma'al jamaah wal hirsi ala nawafil kasunanir rawatib wa salatid duha wa sunnatil wudu wa qiyamil lail wal witr amuna imbya parihalaon na to in pagsambahayang jamaah pagsambahayang fardu subuh zuhur asar maghrib iwan sin isya sarta parihalaon na to in waktu ini doon ha jama'a labi luwa na mga sila kausugan amuin
ahlul jamaah, amo in kawajiban sila magjamaah. Adapun ni mga sila kawabayhan, wala sila kawajiban magjamaah. Iwan sin uno-uno pa, din ang mga sambahayang, biya si sambahayang, amo in sunan ar-rawatib, amo in sunnat, amo in law si kay banan riwayat, hampo in taog si sunnat ini, law si kay banan riwayat, amo ni nang putag dua sunnat, amo na in 2 rakaat before si subuh, sarta 4 rakaat before si zuhur, sarta 2 rakaat mapuas sin zuhur, sarta 2 rakaat mapuas sin maghrib, iwan sin 2 rakaat mapuas sin isya. Amo na in ang putag 2 sunnat ini. Karena in Nabi alaihi salatu wassalam, iwan si mga kasahabatan niya, wala nila initinggalan. Na din na sabab yan, in kalagbuan sin pahala ni nilaw si Nabi alaihi salatu wassalam, man salla 12 ashara salatan fi yawmin wa laylah, bunya lahu baytun fil jannah. Bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Law si Nabi alaihi salatu wassalam, hama na sin hadith, isiyo-siyo niya insimam bahayang hamputag 2 sunnat. Hatiap-tiap ang kaadlaw lamod na indom niya. Patinduhan siya sin Allah Ta'ala bay halom si sulka. Astana alom si sulka. Astana alom si sulka. Nabiyari in na baha, yako tayo mangod ko agam Islam. Inna paragbus mo inamputag 2 sunnat ini, hamanga panagnaan, mga yadlawan ini, amo na impanagnaan ng po yadlawan, simbulan Dhul-Hijjah. Iban, imagsambahayang duha. Ipagsambahayang duha, day na mapuas si subo, day na kaangkat si sugayat to, mga pilaminit siyaon, tumag na inuno, impagsambahayang duha, sarta, in kinahinapusan waktu si sambahayang duha, in ni 2 rakaat. Ini 2 rakaat dah. Sarta in kinahinapusan waktu nini, doon hawak to si pagsud sin waktu zuhur. Iwan si sunnat wudu, iwan si pagtahajjud. Iwan sin pagtahajjud, iwan si pagwitir. Na inyan, mapatut yan paragbusun. Haadlawan ini. Suway na to muhot-muhuton in karayawan. Ini kalima niya al-ikthar min dzikrillahi wa du'aihi wa tasbihi wa tahmidihi wa tahlilihi wa istighfarihi fi sairil awqat. Amuna im patawron na to im pagzikir pa Allah Ta'ala. Pagzikir, iwan sim pagdua pa Allah. Im pagtasbih, im pagpamong na to si subhanallah. Im pagpamong na to si subhanallah, im pagpamong na to sin alhamdulillah, im pagpamong na to sin la ilaha illallah, im pagpamong na to sin astagfirullah, im patawron na to, im pagistighfar na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna inini magaan hadila sarta mabugat hatitimbangan mo haadlaw mahuli. Ini kaunom niya takbirullahi azza wa jalla fiha wal iktharu minhu ma'al jahri bihi fataqul Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Day na mga mapatut paragbusun na to. Hamanga yadlawan ini amo na panagnanam po yadlawan sin Dhul-Hijjah. Amo na imagtakbir kita ni pa Allah. Amo na imamong kita ni Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Impagtakbir nabagi magdua. Amo na in takbir al-mutlaq. Iwan si takbir al-muqayyad. In takbir al-mutlaq, siya na magtakbir kau hapanagnaan kasubangan simbulan Dhul-Hijjah sambil pa ikasiyam kasubangan si Dhul-Hijjah. Misan uno waktu magtakbir kau. Sa law si mga ulama, in sa abdal na pagtakbir si takbir mutlaq, day na panagnaan kasubangan simbulan Dhul-Hijjah, iban sin ikasiyam kasubangan si Dhul-Hijjah, amo na inaantara sin bang iban sin kamat sin tiap-tiap sambahayang. Bang iban sin kamat sin tiap-tiap sambahayang. Adapun in takbir al-muqayyad, siya na in pagtakbir amo in adbarus salawat. At tiap-tiap maubos in sambahayang waktu pardo. At inya magtakbir ko. Law si mga ulama, magtakbir ko hayat to bang sopa maubos ko mamong sin astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tayadal jalali wal ikram. Pag-uwos yato magtakbir na ko. Amyat yung takbirul muqayyad. Na inyan, hinang si mga sahabat. Hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahabat niya. Tanda niya kaya riwayat sin Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, doon hasahin niya kitab niya as-sahih.
وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام الأشهر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Nasabot riwayat kay riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bunnal turing kiaunan sin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iban sin Abu Hurairah radhiyallahu an in sila gumawa sila long nga patabo matto sila patabo mayta sila matto patabo unin hal nila may pag sila matto patabo matto sila long nga patabo hawak to simpanagnaan amuin yadlawan panagnaanan po yadlawan simbulan Dzulhijjah matto sila patabo yukabbirani inhinang nila magtakbir sila karwa sarta paladyuhon nila yung tingog nila rin doon na pagtakbir nila paladyuhon nila intingog nila din doon na pagtakbir nila doon na pagtakbir nila wa yukabbirun nas bitakbirihima makatakbir isabin mga manusya makakita kanila hasab si pagtakbir nila ito damikyan law ni Maimun ibnu Mihran at-Tabi'i adraktu an-nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashr hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kasratiha law sin Maimun ibnu Mihran isay ni tabi'in mapuas sin zaman sin sahabat yabutan ni mga sahabat law niya adraktun nasa yabutan ko lang ni mga manusya bima na yung mga sahabat si Nabi alayhi salatu wassalam wa innahum la yukabbiruna fil ashr bunnal tuod lang ni mga sahabat sin Rasul sallallahu alayhi wasallam inhinang nila magtakbir sila law niya hapanagnaan hampo yadlawan simbulan Dzulhijjah sambil ako nakaiyan law niya insilayan long niya pagtakbir nila biya sila sa pantun alun asawab simbasag sin pagtakbir nila iwan sin banus nila magtakbir Allahu akbar na din asabab yan mga kiaulungan kamo sin Allahu ta'ala din na mga salago-lago ibadat labi luwa na mga sila makagaus mga labi luwa na mga sila barkanan amo na magsumbay doon na ka magsumbay kambing sapi atawakan unta karna ipagsumbay ini malaggo impahala ni na ipagsumbay tumagna siya mapuas si sambahayang haylaya din na sabab yan sunnat si syara hadi patumindog isang bahayang haylaya insuway kaw di na ako maun hati niya suway kaw hapdi-apdian karna mapuas isang bahayang haylaya to syara in mustahab si syara hihindayaw si syara in kumaon kaw si mga amo inunod siyumbay iyon inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ومنهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن البرص ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إقامة الصلاة إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم بين تسوية الصف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله